jewe nakoze muri UNHCR ishami ry'impunzi abarashe indege n'imbunda yayirashe biranditswe biri recorded tuza bayira nitwa nkuko bivuze Kiza Kingungwa ntuye muri Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ndi hano mu Burundi nishimiye kuba mu Burundi ni igihugu cyiza rwose wow kurusha ibihugu byose nagezemwo kubera ko harimo umutekano utangaje ya harimo klima nziza nubwo idahuye nk'iyiwacu ariko imeze neza ariko nahasanze umutekano kurenza uwo numvaga tuma jewe FBI yageze mu rugo yaraje kukwaza yaje mu rugo barabwa Kingungwa uvuga amagamba komeye iriya leta y'u Rwanda kiragushakisha gwe kwice ngwinyice ariko bigaragara neza ko ibyo bavuga ni nk'uko abanyamurenge ubuzima bwabo bukingiwe n'abanyarwanda oya ahubwo bwa exposure n'abanyarwanda gute ukuvuze ngo nkaho bukingiwe n'abanyarwanda ahubwo bwabaye expose kuko abanyarwanda batubesha ko bagiye kudutabara iwacu tugasanga iso donc ni porte malheur nibo bazana ibibazo tugira ntabwo bigeze n'umunsi n'umwe miliyoni 15 z'abanyakongo uti Kagame abazwa imiliyoni zirenga 16 Kagame iyaja kumenya ko abatutsi abarengera igihe yafataga ubutegetsi mu Rwanda taba yarashe indege ya Habyarimana kuko yarazi ku indege ya Habyarimana niraswa umututsi wese azapfa bona hari abanyamurenge bagomba kuhagiriza leta y'u Burundi kwikora kora genocide muri buseruko bwa Kongo uvyakira gute nk'umuntu abikurikiranira hafi ndabura ko ndi kumwe n'umunyamurenge asanzwe aba mu gihugu ca Amerika muri leta ya Arizona amaze imyaka irenga 30 ari impunzi mbega kuri impunzi bivuze iki ibiza kuva muri kino kiyago nibiza kugira icyo bisigaranye ndamutse abanyamurenge bari mu Burundi mu Rwanda eka no kwisi yose ndabwira nti n'abarundi eka nabandi bumva runo rurimi bagira icyo basigaranye kwa kuri ahantu ndabaramutsa nyakubahwa Apotre Mbayahaga mwaramusagaye izira komeze neza musonga ameze neza ubwo si vyamwa vy'amahoro yawe ndi mu bisubizo nuko uba wimva gute kumwe n'umunyamurenge yakuriye mu iminembwe bona amahoro kuko jewe abatumanye igihe kirekire nibaza yuko jewe nagiye kumenya abanyamurenge neza mu mwaka w'ibihumbi 2003 na 4 kandi nigeze no kuyobora ikambi y'impunzi igwiyemo abanyamurenge rero turazanye bamwe turakorana imirimo y'Imana bari n'inshuti n'abagenzi no kuvuga ntiyumva ko ndi kumwe na mwene wacu wow wasanze abanyamurenge bari abantu bameze gute bo abanyamurenge uko nababonye hagati yabo n'abantu bazinanye usanga n'umwana mutahuye n'umutama amubaza ngo uruwande yamara ngo kumenya ngo uruwande akamenya inzu abamwe yo kwa basekuru nico kibonabonye bashoboye gusumbya abandi cya kabiri n'abantu iyo umwe yagize ibyago bakunda gutabarana uretse muri iyi minsi nyene intambara mbona umengera ikituma bagira imvugo zibiri ariko mu bindi mu buzima bwa misi yose ni hanga riba hamwe kandi kiri naco n'ubwoko bukunda Imana wow dushimire na Apotre Mbayahaga kuba yaratwiyegereje ni umukozi w'Imana twemera twizera namushimire rwose kuba ari mu ruhande rwacu atuvuganira wow ico ni ikintu numvise gikomeye kuba naramubonye nahise numva ko mbonye nk'umuvye nibuka nka data wapfuye kera rero namwe mbashimira nitwa nkuko bivuze Kiza Kingungwa ntuye muri Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika ubu ndi hano mu Burundi nishimiye kuba mu Burundi ni igihugu cyiza rwose wow kurusha ibihugu byose nagezemwo kubera ko harimo umutekano utangaje ya harimo klima nziza nubwo idahuye nk'iyiwacu ariko imeze neza ariko nahasanze umutekano kurenza uwo numvaga data yakoze nawe yari umuyobozi wa chef de localité imyaka hafi 50 ubwo umuhungu w'umutware njewe ni umwana w'ibwami niko nabivuga ego kuko iyo uvuze Kingungwa
nta munyamurenge utamuzi. U Rwanda murabona ko rwafashwe muri 1994 rufatwa rushigikiwe na Amerika gutsinda leta ya Habyarimana ruitsinze noneho kuko habaye intambara ikomeye bararwana kuko urumva leta ya Habyarimana yari ifite imbaraga nyinshi babona nta kundi buitsinda kuko baravugaga ngo murasa ukuguru kw'ibumoso abantu bose ba APR donc inkotanyi bakarasa ukuguru kw'ibumoso bose bagenda barasha ukuguru kw'ibumoso ejo muzorasa ukuguru kw'iburyo bose bakarasa ukuguru kw'iburyo ari itegeko rivuye mu gisirikane bari babarusha imbaraga none baravuga ati no ntabwo dushobora ino ntambara tugomba guhanura indege ya Habyarimana nsubiye kure yego turasa indege ya Habyarimana nibyo byodufasha gufata igihugu none taguciriye ko tware ko tuvuga iby'iwanyu yego bihereye i Rwanda gute ni igituma bihereye Rwanda nari ngiye gutangira 96 niyo mpamvu ngarutse kugira urumva rero sinzi ko tugira parti ya mbere tukajya no ku ya kabiri girako ariko kugira ngo mbabwire nari ngiye kubabwira Mpuruyaha iwacu ikitwa Mpuruyaha umuntu yarazindukaga akabwira ngo tugira amakuru ukamuvuga ngo navuye aha nikamukuza ndambuka bayita idonido twe tuyitwa Mpuruyaha yego ndambuka mukuzi ngo ngere hakurya ndaruhwa nywa amazi cyangwa njye umutsima wihamba tugirire Mpuruyaha rero barashe indege ya Habyarimana murabizi byose birimo jewe nakoze muri UNHCR ishami ry'impunzi abarashe indege n'imbunda yayirashe biranditswe biri recorded tuza bayira donc barangije binjira mu gihugu baragifata kuko abahutu bahise barakara kuko indege ya Habyarimana yahanuwe bakora genocide none abantu baribaza muri kihe se ninde wakoze genocide nuwakoze umupango ukura sindege kugira ngo abandi barakare bagire gute ninde ivyo biracariho kandi ni ibintu bisaba gusobanura ariko bimaze kugeraho byageze bimaze gusobanuka rero bafashe ubutegetsi muri 1996 bapanga gufata Kongo muntu mbere yahe yo kuvuga ngo ico gihe bari bazi ko hari abanyarwanda batuye muri Tanzania abanyarwanda batuye muri Uganda abanyarwanda batuye muri Kongo abo banyarwanda rero mwibuke ko hari ingeri nyinshi zitandukanye harabagiye muri 59 bimasisi Nord Kivu twebwe twagiye muri kera cyane mbere yuko partage ya Afrika iba imyaka hafa amajana 5 partage ya Afrika ariko yabaye mu 1885 ni abanyamurenge mwashika muri Kongo oya mbere yabaye baragiye imyaka amajana imbere imyaka myinshi imbere none partage ya Afrika kugira ngo bamenye ngo iyi ni Kongo uru ni Rwanda uru ni Burundi ubu ni muri 1884 n'amezi hejuru babikoze murabyumva ko twebwe twisanze hariya ahubwo tuvuga hari Murenge dusanga ari twe twahageze kurusha ababembe n'abapfurero verifier hari ibitabo bizerekana turaba kera cyane ariko akaba mouvement migratoire babita mu Gifaransa bantu bambukaga za Nord Kivu bagiye gushaka utuzi za Magrivi murabyumva abantu benshi muzabikurikirana abandi baje kugisha inka noneho ivyo bibaho ariko hakaba nibindi byagiye biba 59 bari bahunze igihe bakagame bahunze bahunga u Rwanda base wa Kagame cyaka yibana igihe cyaka ya rero ico gihe murumva ko hariho abandi banyarwanda bagiye ni naho izina ry'umunyamurenge ryari riri kuko twitwaga mazinane mwambajije ariko mureke mbisobanure neza twitwaga abanyaruguru aho tukwitwa ba muntu kuko tuvuga muntu tu ariko abanyarwanda n'abarundi ngira ngo muvuga ngo muntu donc tukitwa ba muntu donc tukitwa abanyakibira narindi vuze abanyamurenge ico gihe abandi bakatwita abanyarwanda
noneho turicara inteko y'abanyamurenge iricara bari abantu 13 fite amazina yabo nayo no yabaha kandi wenda muri parti ya kabiri twobavuga na Gisaro hari turavuga tuti noneho tumentene muri aya mazina yose dufite tumentene izina rimwe kuko dutuye Murenge dufata izina umunyamurenge waho niho izina umunyamurenge ryaturutse ariko mwibuke ko ryari rihari imbere nkayo mazina yose mvuze rero u Rwanda rwinjirira muri 96 rwinjiriraho ho kuvuga ngo kuko twari dufite nyine ibintu bisanzwe igihe cya Mubutu president wa Republika yakundaga abanyamurenge habaye igihe cya Mulele n'abantu barimo ba Kabila barimo Joseph wa Mulele nyine undi witwa Mulele nawe niko yitwaga barwanya leta ya MPR parti politique unique yari hari noneho bamaze kuyirwanya Rolande zirahubwo ariko barwanyaga mu buto ico gihe noneho mu buto abanyamurenge intwaro mu barwane birwaneho bafate cyangwa barwanya abo bantu ba Mulele barwanya leta donc bagwana kuri kote ya leta abanyamurenge barwana kuri kote ya leta donc izo nyine nari mbisubiyeho navyo kugira ngo muzumve cyane wenda turaza tubisobanura rwose kuko